Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB kigaragaza ko ubusanzwe umusaruro ungana na toni 2400 z'amagi ukomoka mu borozi b'inkoko b'imbere mu Rwanda. Ni umusaruro ikigo RAB kigaragaza nk'uwihagije ubwawo ku buryo ngo toni 100 z'amagi yaturukaga mu gihugu cya Uganda zihagaze ntacyo byakwangiza cyane mu bucuruzi bw'ibikomoka ku nkoko. Iki kigo kigaragaza kandi ko amagi aturuka muri Uganda ngo n'ubusanzwe nta soko ryagutse afite mu Rwanda kuko ngo amenshi muri aya anyura mu Rwanda ari kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dr Christine Kanyandekwe ushinzwe ubworozi n'ibukomokaho muri RAB agaragaza ko burumbukiye mu musaruro w'amagi bwashingirwaho agaragaza ishusho y'ubworozi bw'inkoko mu Rwanda. Ni ntahera avuga ko nta wakagombye kwitwaza icyemezo cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ngo azamura ibiciro by'ibikomoka ku biguruka cyane inkoko. Mu bucuruzi ntabwo bavuga ngo bagiye kuzamura ibiciro ngo inkoko zigiye kubura bagiye kura ahantu bavana imishwi, aho kuvana imishwi harahari. Ntabwo babibona nka crisis yo kuba ubucuruzi bugiye kugira ikibazo ubucuruzi bwabo, ahubwo ni ukuba amaso tugafatanya za measures twaganiraga zijyanye no kugira ngo habe ibijyanye n'isuku idasanzwe mu nkoko muri farms zabo, babishyiremo imbaraga, ahasigaye duhanahana amakuru. Iby'ikigo RAB kivuga kinabihurizaho na bamwe mu bacuruzi biguruka n'ibikomokaho bemeza ko mu rusange amagi n'inkoko bacuruza babirangura n'ababyoroye mu Rwanda. Gusa bagaragaza igisa n'impungenge ko iki cyemezo gishobora kugabanya umusaruro w'imbere mu gihugu mu gihe ngo bimwe mu bihugu cyane byakuraga umusaruro w'ibiguruka muri Uganda bishobora kuyoboka isoko ryo mu Rwanda. Ikiza no kubwo twe tubimenye, twebwe ubusanzwe ducuruza inkoko duvanye mu ntara z'igihugu cyacu. Ingaruka zishobora kuza kuboneka kubera ko amagera ashobora kuza kubura agahenda akazama ku biciro biri hejuru. Abura cya kibazo nimba cyabaye cy'Abagande amagi bakaba bayaciye, bashobora kuzajya baza kuyapakira inaha mu gihugu cyacu yajyana mu bindi bihugu byo hanze, ugasanga twe turayabuze. Nubwo ntangiro z'ibimenyetso by'ibicurane by'ibiguruka ngo ziragaragara ku butaka bw'u Rwanda magingaya, ikigo RAB gisaba Abanyarwanda muri rusange kuba maso no gukurikirana ibimenyetso n'impfu zidasanzwe mu matungo nk'inkoko. Gisaba ko mu gihe itungo riguruka byabyimba umutwe, ijosi cyangwa umuhogo, byahumeka isigane cyangwa rigakorora, umworozi yahita abimenyesha inzego bireba aciye ku murongo wa nimero ya telefone 073 850 358 9 na 073 202 428 7. Kubw'Imana Vedaste, TV10.